I pozdrav svima i dobrodošli u novi video. U ovom videu ćemo proći kroz meni autobus. Ovdje imamo neke skale, brojčanike, nešto nam ovdje pokazuje. Da vidimo šta tu ima. U levom gornjem uglu možete vidjeti kilometražu. Možete vidjeti radne sate autobusa, zupčanik u kojem smo stepenu prenosa, trenutno piše 0 pošto smo u OR. Ove skale, vidite, pritisak vazduha, parkirna kočnica, pritisak ulja, ima ECAS vazduh. To vam je ukoliko nakrenemo autobus ovako. Vidite, odmah se upalile ove dve lampice. Koliko podignemo autobus i odmah se skala smanjuje. U drugom delu imamo skalu koja nam pokazuje koliko imamo AdBlue-a, koliko imamo goriva, 230 litara, prosječna potrošnja na 100 km i opseg koliko još otprilike kilometara možemo prijeći. U ovom slučaju 630. Na zadnjoj strani, kao što piše driver message, EBS, ABS. Znači greška na ABS.